Od vremena kada je Pajaco na svom blogu pisao o najpoznatijoj kubanskoj blogerki Joani Martinez, prohovele su godine. Međutim, od tada kao da se ništa nije promenilo. Na Kubi i dalje komunizam, braća Castro još vladaju, prvo Fidel, a potom i Raul. I to je ono što iritira Martinezovu. Isto tako nju iritiraju i automobili na kubanskim ulicama i drumovima. Ukratko, blogerka Joani Martinez je zaradila izvesnu sumu novca od prljavog, ali demokratski nastavnog zapada, pa bi htela da kupi auto. Ona nije previše zahtevna, tako da bi to mogao da bude i najobičniji ruski Moskvić. Međutim, problem je što Martinezova ne spada u odabrane, a na Kubi je to revolucionarna elita. Tako da je, za razliku od srpskog blogera, Kubanka ljubiteljka kapitalizma, dok komunizam prezire, o njoj se gadi. Posjedovati Moskvić ili vladu na Kubi znači da se u svakom trenutku ostao lojalan, piše gospođa Martinez na svom blogu. Lojalan braći Castro, budući da je Argentinac Che Guevara odavno mrtav. Beogradski bloger potpuno razume svoju kubansku koleginicu, međutim ne zna, niti to može da zna, da li ona njega razume. U svakom slučaju potražit će pomoć od nekog, možda u razgovorima sa njim iskristališe stavove i razreši nedoumice. Neko i Pajaco su se dogovorili da se sretnu na Kalemegdanu, na tom balkanskom bregu, za razmišljanje. Ko će prvi da započne razgovor, postavi pitanje, i dok Pajaco okleva, neko preuzima inicijativu i izgovara sledeću rečenicu, prosto ispaljuje Pajacu u lice. I blogeri su ljudi. Pajaco mirno, neutralno odgovara: da, jesu, mada naučno nije dokazano. Neko ga začuđeno pogleda. Pajaco nije ni primetio njegov pogled, već je gledao negde u daljinu. Neko: ne znam da li ti je poznato da pored generacije Y, čiji je predvodnik i rodonačelnik kubanska blogerka Joani Martinez, postoji generacija Z. Pajaco: ne, nije mi poznato. Jedino mi je poznato da je Z poslednje slovo abecede, i ako smo stigli do tog slova, kako ćemo onda da označimo post-Z generaciju? Ipak, reci mi ko su oni. Da li je druga, za razliku od generacije Y, komunistički nastrojena grupacija kubanskih blogera? Neko: oni su budući stručnjaci za klimatske promene i hirurzi za pamćenje. Decu rođenu između 1995. i 2010. godine zovu generacija Z i oni čine 18% svetske populacije, a za 2 decenije vodit će ovaj svet. Pajaco: generacija Z su deca? Neko: tako je, o deci je reč. Običnoj deci koje se igraju ispred tvoje zgrade, odlaze u vrtiće, osnovne škole, to su deca koje svakodnevno srećemo i jedva ih primećujemo, međutim, budućnost radi za njih, ne zaboravi to. Za 2, 3 decenije niko se neće ni sećati Joani Martinez i generacije Y, ali zato će generacija Z ostaviti dubok trag u ljudskoj istoriji.